A кога правдило Сабај Авријал главна свештениќа хемо народна старешине, керена снелафи противу Исус, зарате му даренле. Хем панлеле, енгаргеле, хем предангеле управителеске о Понтиј Пилат. Тогаш Јуда, кои предангеле од кога диклеа дека осудингеле, поканѓапес хем идангја од тријанда сребрениќа првосвештениконге, хем старешиненги. Вакери баја грешингјум, соске предангјум невинорат. Аула вакер гелеске. Со и си амен одолеа, од овај тибути. Тогаш фрдингјао сребрениќа ко храми, иклило, хем гело, хем обесингјапес. Ао првосвештениќа лелео сребрениќа хем вакерге, на оволате му кемпес храмеске ки благајна, соске тано цена башиорат. Него откога кергепе лафи, кинге оленцар и гнчаре во нива баши гробија, баши странција. Одолески одоја нива, джијав диеви кинапес, ратвали нива. Тогаш исполнингјапес овакердо преко пророк Еремија, кој вакерела: Хем лелео тријанда сребрениќа и цена оцени мескири, касо оценинге израелскере чаве, хем денгелем баши и гнчаре во нива, сарсо наредингја манге о господари. А кога Исус тредило англоуправители, хем о управители пучрале, тури сијан јудејско царо. О Исус вакерја, ту вакереа. Хем кога обвинингеле о првосвештениќа, хем о старешине, на одговоренела си не ништо. Тогаш о Пилат вакергјалски: Зар нашунеа со сведочинена против туте? Хем на одговоренгја леске ниту кој клафи, а ѓар со управители чудингјапес бут. А ако секоја празнико управители снеле обичајте му кел народовски јек затворнико, ка собиро денаре. Тогаш синелен пенџардо затворнико со керела билачипе, кој ви кинела песине варава. Хем кога кедингепес опилат вакирѓанинге, касмангена тему кафтуменги, варавали или Исусе вакердо Христос. Соске джанела сине дека предангеле тарозавист. Хем джикоте бешела сине кисторица судибаскири, олески ромни бичаѓа джики лесте те вакеренлеске, макелеске ништо доле праведникоске, соске авдие бут цидингјум косуно башилески. Ама о прво свештениќа, хемо старешини, чивена сине народон те роденте му ке не варава, а Исусете му даренле. Тогаш управители ко одговор вакеѓа: Кастаро дујđене мангенате му кавле, а ола вакеѓе варава. Опилат вакеѓанинге: А со те керав тогаш Исусеа вакердо Христос? Сари не вакеѓе: Теовел кови моко крсто. А овакеѓа саво билачипе кергја. А ола панда посилно викиненасне: Теовел кови моко крсто. А Пилат, штом диклеа дека ништо на поможинела, него викиба овола побаро, леляпа нием тоѓапе вастанго народен вакеѓа: Невиносјум башиорат акале праведникоскоро тумен дикен. Хем цело народо одговоренгја: Олескро ратки аменде, хем амаре чавенде. Тогаш му клеоленге варава, а Исусе камшинкунгјале, хем предангјале тековинеле.
Тогаш овојникја е управителескере гаргеле Исусе ко дворо, коте со кеденапе е управителескор. Кединге цело чета околу лесте. И кавге олески решеа, чиге леске лоли наметка. Плетинге венцо таро каре, чиге леске кошеро. Ко десно вас трска чигелески. Пелеко кочеа анголесте. Асанај нелески. Бакерибаја здраво царе јудејско, чунгарге килесте. Леле и трска кугеле кошеро. Од кога сандиле лески кавге таро олестар илоли наметка, урагеле ко олески решеа, гаргеле те ковинеле. Ако иклебе стретнинге мануш киринејцо ко анав Симон, чигеле тингарел о крсто лескоро. Кога реслеко тан вакер до Голгота со значинела тан черепескоро, денгелете пиел мол мешимо жолчкаја, ама кога пробингја намаглате пиел. А кога ковингеле разделинге олески решеа, фрдинге штрепка задате исполнелпес, овакер до преку пророко. Разделинге ошиамле машкарпесте, баши ошиамле фрдинге ждрепка. Бешенасине пазинале сине оте. Чигелески упредер олески рошеро надпис баши олески ривина. Акавајтано о Исус, царо јудејско. Тогаш ковинге олеа дуи разбојникја јек тари десно, а јек тари лево. А околасо на кене увреđени налесине, ираннасине помарешере. Бакерибаја, ту со рушинео храми, со баши тринди ведзидинеале, спасин тутут ако сијан девлескоро чаво. Хули таро крсто. Исто вакеренасине о првосвештеникја книжникун цар, старешинен цар, Асанај нелески. Јаверен спасингја, а колкори пес наштите спасинел. Овитано о Израелско царо, нека хулела кана таро крсто, ка поверуинале. Ов надинела песине кодевел, нека избавинеля кана, ако мангелале. Соске вакергја девлескоро чавосију. А исто агјар увреđингеле о разбојникја кови ме оле. А тарошовто саати сине темница ки цело пувџи кој нато саати. Негде кој нато саати у Исус викингја силно гласоја, вакергја Ели, Ели, лама савахтани. Од ова значинела модевел, соске му кланман. А некој таро кола кој тергјуна синодоте, кога шунгјо до вакерге, акава викинела Илија. Одма колендар прастандело, леля сунгери топингјале кошут, чигјале китрска делале синете пиел. А оја вера вакернасине, мук те дика дали кавел о Илија те спасинеле. А о Исус викингја палем силно гласоја му клале о духо. Меке и завеса ко храми, паравсали ко дуј, управдан джителе, и пув тресингјапес, о карпе париле, а о гробија правдиле, воскреснинге бут тејля таро света муле, иклиле таро гробија пало олескоро воскресение, куге ки свето дис јавингепес бутеđененге. А о римско офицери кола кој олеа ракенасин Исусе, од кога дикле о земјотрес, сасуло, дарандиле бут вакерге, чачеа кавасине девлескоро чаво. А од отесине
hem dikena duraldan butromna, koji sledinena sine Isuse tari Galileja, hem služinena sine Leski. Maškalende sine i Marija Magdalena, hem i Marija i Daj, e Jakoveskiri, hem e Josifeskiri, hem i Daj e Zavedeskere Čavengiri. A когато ратило ало барвало мануштари Ариматея, коанав Јосиф, кој хем коркори сине е Исусескоро ученико. Овгело ко Пилат, хем родингја е Исусескоро тело, тогаш о Пилат наредингја те овеледен до. Хемо Јосиф лељао тело, па кергјале ко чисто чашафи, хем чигјале ко пло нево гробо, со сине кергја дупка ки карпа. Hem çigja barobar e groboske ki dupka, hem gelopeske. A i Marija Magdalena hem i Aver Marija bešena sinote karši o grobo. Ako je Aver dive, palo spremi ba o prvosveštenikja hem o fariseja, kedin gepes ko Pilat, hem vakirgereske gospodar, se tingemamen дека од ова измамнико панда джикоте сине дживдова кирѓа ка воскреснина палотрин диве. Одолеске заповедин те аракенле огробо джико трито диве, за да мате авен олеске рученикја те чоренле, ем те вакерене народоске воскреснин јатаро муле. Емо последно ховајба као полошно таро прво. О Пилат вакирѓалинге, Еке tu menge straža džan hem araken sarso džanena. Ola gele hem čige anglo grobo stražajrate araken hem ko grobo zapečatinge obar.